आजकाल चोडवा पिरा एरेतोच गुपीत मुकुता तांकां जाय तसलो बरो नवरो ती सोदून काडटा आवय बापूय नको जावन फोर्सान काजार कोत्ता बसोन गेल्या उपरांत ती बसोन चिंतून रडटा माय मायने वाडलेल्या चोडवाक पयलें विचारून जाय नवरो आसा तर सारकें विचारून दुसरो नवरो पळोवंक जाय आसा तर नवरो कारा हाडून रितीन विचारूंक जाय खोशी आसा दोगांयकूय जाल्यारूच काजार करूंक जाय आवय बापायन आपल्या चोडवाचें काजार करूंक चिंतलें दुसऱ्या नवऱ्यान ह्या नवऱ्याच्या पांय चिठीन बरयलें चेडू आपल्या मोगान आसा म्हूण रागान गोमयलें काजारा दिसा काजार करिना म्हणटा पांय नवऱ्याचो ओकलेचो पांय चीट वाचून घेता साबाब तुवेचो तूं होय म्हूण तोच रागान घेवन सुरी जीव काडटा चोडवाचो त्या तिस्कारान आयल्या लोकांक केलो इतेर ओकलेचो तोच तांचो माय पाय चिंतून पडटा काजार करूंक आपले दुवेक बरो नवरो सोदता विचार ना पाचार नवरो सोदून काजार दुवेक कोत्ता दुवेची कुबीत काणी आयकोन पाय माय रडटा देखून पायन मायन दुवेक आपले कायदो विचारपाचो तें मोग कोत्ता तर खबर काड नवरो रेस्पेदाचो जबरदस्तीन काजार करची गुन्यांवूय चोडवाचो सांबाळ ना तर जायत काजारा दिसी ते रोखलेचो